Pripremite se za temu jutra. Ona će biti, i verujemo da smo dobro procenili, interesantna svima vama. Moći ćete da učestvujete putem Vibera, da postavljate pitanja. A evo kako ćemo se uvesti u priču o prosečnom veku, životnom veku Kubanaca, koji je 78 godina, mnogo se priča. Dok većina zemalja u svetu beleži negativan prirodni priraštaj, na Kubi se na 1000 stanovnika rodi 13, a umre 7 ljudi. Koja su dostignuća savremene kubanske medicine? Kakav je zdravstveni sistem u ovoj karipskoj zemlji? Zbog kojih terapija pacijenti iz Srbije i regiona najčešće odlaze na lečenje na Kubu? I kakva je procedura da se tamo ode? Pitaćemo ovoga jutra doktorku Anabeli Estavez Garciju, onkologa, istraživača u zdravstvenom centru La Pradera i vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Havani. Želimo dobro jutro, dragi gošći. Dobrodošli u Beograd i u Srbiju. Puno hvala. Gledaoci u ovom trenutku imaju otvoren Viber za poruke. Nećemo vas uključivati u program, ali nam slobodno šaljite svoje pitanja. Evo, od 7 sati, već kako smo najavili, ima dosta onih čija ćemo pitanja postaviti. Da kažemo da će doktorka biti u Srbiji mesec dana, prvi put kao predstavnik Asocijacije lekara Kube. Šta ćete raditi u Srbiji, doktorka? Bueno, en Serbia, además de tener la oportunidad U Srbiji imam priliku da dar a conocer las terapias novedosas que tenemos en upoznam Cuba, ljude sa inventivnim terapijama koje imamo na Kubi, que han sido logro, además de muchos años de investigaciones, koji su također dostignuća nakon mnogo godina istraživanja, para que incluso puedan los pacientes de acá tener acceso a estas terapias kako bi također i pacijenti odavde imali pristup ovim terapijama. en aras de poder ayudar a la supervivencia y a evitar muchos žele- problemas médicos que constituyen un importantísimo problema de salud, no solo para mi país, sino para el mundo. Želeći da doprinesemo kvalitetu života ne samo ovdje, nego u cijelom svetu. Veliki broj ljudi koji se na ovim prostorima sreo sa dijagnozom kancera čuo je za ono što se radi na Kubi i kada imate spasenje negde daleko, o tome razmišljate kao o tački koja će vam vratiti život, vratiti snagu i ponovo vas vratiti u žižu. Kada ste pomenuli malo pre dostignuća, da kažemo u šta mi to gledamo, kakva su to dostignuća, kakve su terapije u pitanju kada je reč o lečenju kancera i drugih teških oboljenja, a tu su i kožne bolesti i bolesti zavisnosti. Bueno, en lo que nos referimos al cáncer, nosotros tenemos grandes impactos en lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia, que es una terapia que ha revolucionado en esta era el mundo. Kada govorimo o imunoterapiji koja se odnosi na kancer, ona je nešto revolucionarno u cijelom svetu danas. Y dentro de estos tratamientos de la inmunoterapia, nosotros contamos con 3 agentes novedosos en el campo de la inmunoterapia. I kada govorimo o tome, imamo 3 najnovija tretmana na polju imunoterapije kancera. Un anticuerpo monoclonal, de estos 3 un anticuerpo monoclonal y 2 vacunas terapéuticas. Svi su monoklonska antitela i terapeutske vakcine. Que me he quedado un poco impresionada desde que llegué a Serbia porque solo oigo comentar relacionado con el cáncer de pulmón, no células pequeñas. Bila sam malo impresionirana zato što se u Srbiji uglavnom govori o nemikrocelularnom karcinomu pluća, Pero realmente nuestros tratamientos abarcan un background todavía más grande. ali zapravo naše terapije obuhvataju mnogo veći opseg bolesti. Estas vacunas, Symavy y Vaxira, Ove vakcine, Cimavax i Vaxira, realmente están diseñadas para el cáncer de pulmón, no células pequeñas, zaista su dizajnirane za nemikrocelularni karcinom pluća, pero el Nimotuzumab como anticuerpo monoclonal ali nimotuzumab, koji je također monoklonsko antitelo, está considerado un potente tratamiento para pacientes con diagnóstico de tumores primarios del sistema nervioso central. misli se da je on snažna terapija za tumore centralnog nervnog sistema, de alto grado de malignidad, koji su visokog stepena maligniteta, tanto en adultos como en niños. kako kod odraslih, tako i kod dece.
y con este tratamiento tenemos más de 20 años de experiencia. I sa ovim tretmanom tih kancera imamo više od 20 godina iskustva. También lo utilizamos en el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de páncreas. Također ga koristimo za tumore glave i vrata, jednjaka i pankreasa. Y está muy próximo a registrarse también en cáncer de pulmón. I također će se uskoro registrovati za lečenje karcinoma pluća. Doktorka, kakav je procenat izlečenja i koliko je ljudi iz Srbije do sada već potražilo pomoć da ste imali pozitivno iskustvo? Realmente hablar de tasa de curabilidad en cáncer de pulmón es una problemática. Zaista kada govorimo o stopi izlečenja, to je problematično pitanje. Porque sabemos que el 80% de los casos diagnosticados de cáncer de pulmón se diagnostican en etapas localmente avanzadas y metastásicas. Pošto znamo da se 80% dijagnostikovanih tumora otkriva u poodmaklom stadijumu i često sa metastazama. Y solo un 20% en etapas tempranas donde la curación I samo 20% se otkriva u ranim fazama kada je lečenje es muy posible. vrlo verovatno i moguće. Pero lo que sí hemos tratado y seguiremos tratando porque tenemos logros en ese aspecto es de convertir la enfermedad en etapas localmente avanzadas y metastásicas en una enfermedad crónica no transmisible, similares a otras como la diabetes, la hipertensión. Ali ono što smo pokušali i što uspevamo je da poodmaklu bolest i sa metastazama pretvorimo u hroničnu bolest koja je lokalizovana kao nezarazne hronične bolesti kao što je dijabetes i hipertenzija. Donde los pacientes pueden vivir con estas enfermedades y su tratamiento. U kom slučaju pacijenti sa ovom terapijom i sa ovom bolešću mogu da žive y tener una supervivencia mayor y con mejor calidad de vida. I da imaju duže preživljavanje uprkos bolesti i bolji kvalitet života. Da kažemo da se naši gledalci dosta interesuju u vezi sa raznim kancerima, to ste naveli. Međutim, veliko interesovanje, evo primećujem po broju pitanja, a pokušavam da zaista svi dobiju određeni segment odgovora, to su sistemske bolesti. Dakle, pitaju naši gledalci za multiplu sklerozu, za lupus, za neke retke bolesti. Kakvo je iskustvo Kubanske asocijacije lekara sa ovim bolestima? Kakav se tu efekat postiže? Bueno, realmente en mi país, como yo les decía al inicio, soy oncóloga, tengo un background general de todas las enfermedades. En mi país se pueden tratar todo tipo de enfermedades, pero las de mayor impacto, con las que más tenemos resultados de curabilidad, es en el campo de la dermatología, con el vitiligo y la psoriasis, donde tenemos los únicos medicamentos curativos en el mundo, como son la melagenina plus y la coriodermina, ambos derivados de la placenta humana, y donde hemos logrado tasas de curabilidad de 86% en la psoriasis y 78% Bueno. en el vitiligo. Dobro, na Kubi se leči širok spektar bolesti, ali ono sa čime imamo najviše uspeha do sada je vitiligo i psorijaza, za koji postoje 2 preparata i sa kojima se postiže do 86% uspešnog De lečenja. esas otras enfermedades que usted me preguntó, pues por supuesto las tratamos en Cuba, pero con los mismos estándares internacionales que tiene el mundo. Tratamientos novedosos son estos que le estoy mencionando. También tenemos tratamientos para la alopecia. Tenemos el único tratamiento curativo para la retinosis pigmentaria, que es una problemática a nivel mundial. Ovo što me pitate su bolesti koje se na Kubi leče kao i svuda u svetu po nekim internacionalnim standardima, ali sada govorimo o onome što je inovativno u lečenju i specifično za Kubu i osim ovih bolesti koje smo pomenuli, tu su alopecija, odnosno ćelavost i retinitis pigmentosa. La retinitis pigmentosa se trata incluso desde un punto de vista multidisciplinario con una microcirugía, además de ozonoterapia, terapia con oligoelementos y electromagnética. Retinitis pigmentosa se leči nekom multioperativnom metodom, zatim terapijom ozonom, oligomineralima. Con este tratamiento se ha logrado detener el 78% de los casos diagnosticados con la enfermedad tratados en mi país
en un 16% se ha aumentado la agudeza visual y solamente un 6% no se han tenido buenos resultados. Od 78% slučajeva, u 16% slučajeva smo imali poboljšanje bolesti, a samo u 6% je došlo do pogoršanja. Pitaju naši gledalci, to ste malo pripomenuli, dakle, da li se tretira kancer na mozgu? Sí, nosotros tenemos tratamiento, como les había dicho anteriormente, el mismo tuzumab es un anticuerpo monoclonal que nosotros le llamamos, desde el punto de vista más cotidiano entre médicos, el caballo de Atilas. Da, kao što sam malo pregovorila, mi imamo ono što se zove monoklonsko antitelo koje onako među sobom nazivamo Ahilov konj. Porque con él hemos obtenido muy buenas respuestas en los tumores primarios del sistema nervioso central. Y perdóneme, no le hablé del Eveprop. I ova terapija je imala veoma dobar učinak na tumore centralnog nervnog sistema. Otro tratamiento novedoso que tenemos para el paciente diabético con úlcera del pie diabético, donde hemos logrado y hemos tratado más de 250.000 pacientes de todo el mundo y hemos logrado impedir la amputación de los pacientes con úlceras del pie diabético. I oprostite, nismo pričali o preparatu Heberprot koji se primenjuje na dijabetično stopalo i potpuno se sprečava gangrena stopala. To se takođe... sad, hajde da kažemo pre nego što objasnimo našim gledalcima kako se odlazi na Kubu, kako da neko zna da je stigao u zvaničnu instituciju koja primenjuje zvaničnu terapiju na Kubi, da ćete danas biti u Crown Plazi, održat ćete jedno predavanje. Kome je namenjeno? Evo, mnogo je onih koji su zainteresovani da dođu, pitaju da li mogu da dođu pacijenti, da se konsultuju. Realmente para mí es un honor estar en Belgrado. Zaista je za mene čast biti u Beogradu. Poder compartir las experiencias de mi país y la mía en lo personal con colegas acá. To što mogu ovde da podelim svoja iskustva i sa kolegama. Que podamos compartir incluso nuestras experiencias. Što možemo da podelimo iskustva. Y que podamos ayudar a todos los pacientes que estén necesitados. I što možemo pomoći svim pacijentima koji imaju potrebu. Imagino que sí, que en esta conferencia del Crown Plaza pueda acudir todo el que desee. Verujem da na ovu konferenciju u Crown Plazi mogu da dođu svi koji to požele. Y que puedan albergar todas sus dudas una vez que esté allí yo. I da možemo da raščistimo sve njihove sumnje kada dođu tamo. Y bueno, realmente en cómo llegar a Cuba, uno de los motivos por lo cual estoy acá es porque estoy muy preocupada porque recibimos allá muchísimos pacientes de Canadá, China, Estados Unidos, Turquía, pero hemos recibido muy pocos pacientes de Serbia. Kada me pitate o tome kako ljudi mogu da dođu na Kubu, moram da kažem da imamo puno pacijenata iz Kine, iz Kanade, iz Amerike, iz Turske, ali veoma malo iz Srbije. Zašto je to tako? Por qué? Me parece que influye un poco el desconocimiento que hay relacionado a las terapias que tenemos nosotros acá en Cuba. Verujem da na to utiče nepoznavanje terapija koje posjedujemo na Kubi. Da, doktorka to misli, ali nama se nekako čini da to nije tako, jer se već dugo govori o kubanskoj medicini kao o segmentu spasa za sve one koji su teško bolesni od bolesti koje su poplavile svet poslednjih godina. Dakle, zdravstveni turizam je možda nešto što bi trebalo više da bude razvijeno, da bi veći broj pacijenata stigao do Kube u pravo vreme po terapiju. Ono što moram da vas pitam u vezi sa dokumentacijom za dobijanje saveta lekara, koliko dugo se čeka odgovor sa Kube kada pošaljemo sve ono što je potrebno? Kakva je procedura? Realmente, el procedimiento por el cual en estos momentos de los pacientes de Serbia hemos recibido información es mediante consulta al futuro. Nosotros recibimos un informe médico completo de todos los pacientes, evaluamos todo lo que hay ahí relacionado con la enfermedad y emitimos una respuesta a criterio diagnóstico de posibilidades de tratamiento en un periodo menor de 72 horas.
Ono što mi radimo jeste saradnja sa agencijom Consulta al Futuro, preko koje dobijamo istoriju bolesti i sve nalaze pacijente, određujemo kriterijume za lečenje i dostavljamo odgovor u roku od 72 sata. U koliko sati je danas konferencija, pitaju gledalci, kada mogu da se informišu o tome, odnosno kada mogu da dođu? La conferencia hoy debe iniciar 3 de la tarde. Konferencija je danas od 3 sata posle podne. U 15 sati u Crown Plazi, evo, pitaju za vitiligo, čuli ste, postoji sistem lečenja. Doktorka, šta je vaša najuža specijalnost? Mi especialidad es la oncología médica. Yo soy de base oncóloga, pero como médica cubana conozco todas las terapias que tenemos allá. La melagenina plus para el vitiligo no es más que una terapia derivada de la placenta. Ja sam pre svega onkolog i to klinički onkolog, ali mogu da govorim o svim bolestima koje lečimo na Kubi. Recimo preparat melagenina plus koju koristimo za lečenje vitiliga. Y cuyo tratamiento y curabilidad depende de ciertos factores como es el número de manchas, la localización de las manchas, el color de la piel. Todo eso yo lo voy a explicar en la conferencia de hoy de las 3 de la tarde por si alguien tiene mucho interés. Allá podemos albergar todas las dudas. Izlečenje ove bolesti vitiliga znatno zavisi od broja fleka, od njihove boje, rasporeda, a sve ću to objasniti danas na konferenciji. Evo, čuli su, kažem, mnogo zaista pitanja i u vezi sa tumorom prostate i sa dijabetesom. Sve su to neki segmenti koje smo pomenuli. Hoćete vidjeti, ili imate već pacijente iz Srbije? Hoćete li neke od njih vidjeti dok ste ovde? Sí, hay algunos pacientes por ver, pero me imagino que después de este momento quizás sean más. Yo estoy en la mejor disposición de atender a todo el mundo. Para mí sería, como les dije al principio, un inmenso honor poder ayudar. Y para concluir también quiero decirles que todos estos tratamientos de los que les he mencionado acá se diferencian de otros tratamientos del mundo, aunque son tratamientos muy inocuos. Da, imam već pacijente i verujem da ću sada imati još više pacijenata i ovde sam potpuno u mogućnosti da ih pregledam i voljela bih da pomognem što više zato što sam vam već rekla da mi je čast što sam ovde u Srbiji. Gledalci su, doktorka, neverovatno odreagovali na vaše gostovanje. Dakle, prosto mi se čini da je nemoguće odgovoriti na sve ono. Danas u 15 sati Crown Plaza je velika konferencija posvećena kolegama doktorke Garcije koji se kod nas bave ovim oblastima, ali i svima vama koji zbog bilo kakve medicinske procedure treba da odete put Kube. Moći ćete da saznate kako će u narednih mesec dana da izgledaju pregledi doktorke Garcije. Doktorka Anabela Estevez Garcia bila je gošća jutarnjeg programa televizije Pink. Mnogo hvala, mnogo sreće i sve manje pacijenata u budućnosti. To je ono što možemo svima da poželimo, svima nama zajedno. Gracias a ustedes por haberme recibido de esta manera tan calurosa acá en Belgrado. Hvala vam što ste me primili na ovako topao način i uz dobrodošlicu u Beogradu. Da. Zasluge medicinskih istraživača su velike. Evo, samo ću vam dati jedan podatak, naši dragi gledalci, da na Kubi na 1000 pacijenata radi 6,7 lekara. Prvi su u svetu po tome, ispred Nemačke u kojoj je 3,7, a smatra se da je njihovo zdravstvo izuzetno razvijeno. Hvala još jednom.